मरोइबा पाउदा मणिपुर थुगाइनबा होनबा लेप्रे मपुंग ओइबा इशू क्या लोइसनदना पार्टी पॉलिटिक्स तौबगी मतम नते हाइना आरपीआई अथावाले मणिपुर स्टेट कमिटी की प्रेसिडेंट महेश्वर थोंगाउजम हाइक्रे अमदी अखोई मसल की मरकता अमना अमबु इकाय खुमनदबा थवै उसिनदबा कया असिना अखोई यलोमीसे उठकिबा याबगी फिबमदा लेरे हाइना एमएलए एस प्रेमचंद्रना नुंगनांगबा फोंदोखरे खुरुमजरी ISTV की पाव मियंग ताबी बसिंग तराम नोकजरी हौजी पाव संदोन पिजरी मणिपुर थुगाइनबा होनबा लेप्रे मपुंग ओइबा इशू क्या लोइसनदना पार्टी पॉलिटिक्स तौबगी मतम नते हाइना आरपीआई अथावाले मणिपुर स्टेट कमिटी की प्रेसिडेंट महेश्वर थोंगाउजमना हाइक्रे मतम क्यादगी मणिपुर थुगाइनबा होनरकपा कांगबु अमना मखोइगी एमएलए फावबु यावना चप मानबा एजेंडा अमदा चंगसिली अखोइगी पॉलिटिशियन सिंगदी मणिपुर की मरुओइबा इशू क्या नाथैरगा इंग्लिशंगनी कुंतरेट की भोट की कैंपेन तौदुना हुन्नदुना लेरे मणिपुर थोलिबा मरुओइबा इशू सिंग हाना लोइसिनदबा होनसी भोट की थबकना कोना तौनबा तौबना चुंगनी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तानबा कांगबुदी दिल्ली की जंतर मंतरदा मखोइगी खोंजंग अमतोइना संगसिली अखोइगी ओइनदी पार्टी अमगा हुन्नदुना लेरे मसी मणिपुर मियांगी अपाम नते मणिपुर की मपू कोइबा इशू क्या लेरी मसिगी मनुंगदा इलीगल इमिग्रेंट्स खंडोकबा मैतै एसटी रिकमेंड तौबा नेशनल हाईवेदा फ्री मूवमेंट ओहनबा अमदी आईडीपी सिंग मयुमदा हंजिन हनबा यावना तोगान तोगानबा इशू क्या लेरिबा इशू क्या सी लोइसिनबा होनबगी महुत्ता बोर्ड की कैंपेन तौबगी मोंगदा लाकपा सी यामना लाइबक थिबनी लोइनना इसा इसागी अमदी पार्टी खक्तगी खनबा मणिपुर मियांगी खंदबा असिना मपुंगोइबा इशू मयाम असी नाथैरगा लेरे मसिदी यामना लाइबक थिबनी इसा इसागी त खनबना यामबा ओइख्रबदी लेबाक असी कनाना लमजिंगनी भोटी मियामना पामबदा पिसनु थोगलिबा इशू मयाम असी अमतो ओइना पुनसिलगा वरिशन अमा पुरकनबा होनसी पार्टी पॉलिटिक्स तमाय ऑनसिनबा असी मियामना पामदे एखोय अमतो ओइना पुनसिनदुना लेरिबा इशू सिंग असी लोइसिनबा होनबा असिना मियामगे पामबनी हाइखी अखोई इमा लेबाग थोइबा इशू सिनिको अखोई सिदी पार्टी की पॉलिटिक्स तौरगसु सिगी इशू सिदगी डाइवर्ट तौहनबा यादेको सो वी हैव टू फोकस इन दिस इशूज द मेन इशूज आर दिस रिक्वेस्ट तौजरी अखोइना रिक्वेस्ट तौजरी अखोइगी मेन पांडम मेन इशू से सिदगी डाइवर्ट तौबिगनु इसाने कैंपेन चथरसु जगह जगह कैंपेन चथरसु मेन इशू द फोकस तौबियु मेन इशू द डाइवर्ट तौबिगनु पार्टी की आइडियोलॉजी ओइना मांग थंगा ngangbiganu अखोइगी मेन इशू द अखोइना हाइगदबा अखोइ मणिपुर से कुमाइना फगदबनो हाइबगी इशू द ओइना थोनालेना हाइबियु अदुगी इशू द हाइबियु लमदमसी अखोइगिनी अखोइ असेंबा येलोमिनी हाइना लेरिबा अखोइना इसागी ओइजबा पाम खरक फंगनबा होनबदा अखोइ मसलगी मरकता अमना अमबु इकाय खुमनदबा थवै उसनदबा कया सिना अखोइ येलोमी से मुख्यबा याबगी फिबमदा लेरे हाइना कुंबी एससी के एमएलए एस प्रेमचंद्रना फोंदोखरे वाफम असी एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंडगी इथाई खुनौ कैचल द नौना साबा मार्केट सेट अमदी इथाई खुनौगी IMCC क्लब की नौना साबा गेट एमएलए ना मियाम द खुसिनबगी थरमदा फोंदोखिबनी थरमदुदा वांगु ग्राम पंचायत की हानगी प्रधान अमोम किशोर जेट बोरायांबी ग्राम पंचायत की हानगी प्रधान थियाम रमेश वांगू टेराखोंग ग्राम पंचायत की हानगी प्रधान पोसंगबम बालेश्वर वांगू ग्राम पंचायत की वार्ड नंबर अमदगी 93 फावगी मेंबर सिंह अमदे हानगी उपर प्रधान एस मनी सनासु सरुयाकी एमएलए द मखा ताजुना अखोइ मसेल अमना अमबु इकाय खुमनदुना पुनः थबक तौरबदी माई पाक्तब थबक अमत लेरोय अखोइ मसेल अमना तौब थबक अमना इकाय खुमनबगी हैनबी थमसी कुंबीदगी वांगू लंबी यावना कुंबी एसी असी के मनुंग द लेरिबा हाना WBM लौख्रबा लंबी कया अमा यावना अथुबदा इंग्लिशगनी 15 की प्रोग्राम फोंगलकपदा यावरगनी मरमदुना हंदकी नोंगजु पंथा यौद्रिंगैदा कुंबी एससी की मनुंग द लेरिबा लंबी थोंगपुनमक कोइलास थाना बहनरी हाइखी एमएलए न मखा ताना कुंबी एससी की टोंगान टोंगान मफम क्यादा अफब थंगनब तोती सिंह फंगनख्रे मखा ताना फंगहौदबसिंग हौजी सेंगवा सागलिबा वाटर सप्लाई स्कीम कया सि लोइसिनदुना इंग्लिश ngani 13 यौद्रिंगैदा फंगहनबा होनरी हाइखी आइना तौबो थबकतो पामद्रे हायरगदी अहेन बम तौरो अफबम तौरो मयामना नुसीबा मियामना पाम बाहरसी ngसाइगी माइक्रोफोन पाइरगा नत्रगा सोशल मीडिया दा नत्रगा मीडिया दा बसन तौबदो अदुगी मतम लोइरे हौजिकती कनासु तानिंगोय हौजिक दरकार लेरिसे थबक तौने हाइबा
hai baga tawbu ngamba ai sa zuma ngai re ngangjari bai sa zuma ngai re ai na ngamoi da thabak amata ai mai sa da ngasi bo ai hai jo haijan de ai haijan bagi pangan ju leija de adu ai na tawni hai ba thabak se ai sa na khala kan da ai gi leader sing tanara kan da mayam na yar ba matung da khanar ba matung da yarani hai ba thabak to adu khaktani ai na mayam da ngasi bo tawdana laksari se Janamanjur University da Manipur gi ahan boina Folkloristics Department ama hangdokre School of Humanities DM University na sinduna nongna department ase hangdokpagi thoramadada DM University gi Vice Chancellor W Chan Babu DM University gi School of Humanities ki Dean Professor S Lan Chenba Social Science ki Dean Professor K Indramani na chingbana sarugyaki DMU gi Humanities block ta pangthoki ba thoramadada नौना फ्लोक्लोरिस्टिक्स अमदी हिंदी डिपार्टमेंट ता एमए की अहानबा सेमिस्टर तमगदबा महिरोई सिंबो इंडक्शन तोबगी थरमसु पांगथोकी तरंग मरी लेनेना बीसी सान बाबुना फोकलोरिस्टिक्स डिपार्टमेंट अमा डीएमयू दा हांगदोकपा से मणिपुर दा अहानबने एनएपी 2020 की मतुंग इना इंटरडिसिप्लिनरी ओइबा कोर्स सिंग हांगदोकपगी सरक अमा ओइना अनोबो डिपार्टमेंट से हांगदोकपने हापसिनबनी फ्लोक्लोरिस्टिक्स हाइबसी खुनाई अमद लेबा कल्चर ट्रेडिशन अमदी फूड हैबिट यावना सतना कांगलोन सिंह कुपना नैनबा अदुने मसिना मणिपुर की खुनाई खक्तदा नतना युमथंगनरिबा स्टेट सिंह अमदी लेबाक सिंह गिसु नैनबदा यारोकदबा सब्जेक्ट अमनी मसिना अनोबो वाखलोन अमा पीबगा लोइनना हौख्रबा मिरोल सिंहना करमना हिंगलमी करी करी तौरमी हाइबसिदगी अहोंगबा अमा करमना लाखिबगे हाइबसी स्टडी असिदगी खंगबा ngamgadoribani amaromda india gi oina sigumba department sing asi hangdoknaba national level da khanaba leire haibaga loinana dmu da housing phawgi oina pg program hangdoli ba asi kunmanga sure undergraduate program sing hapchilagadi kunthamathoi oiri lagliba sahi manga gi manungdadi university asida department ni fu natraga yankhai dagi tadana leiba university ama oiragani haibagi thazaba leire haiki Manipuri University of PG Harmony, postgraduate Harmony, Polina Department, Kunmanga, Surapani. Streams of studies at the University of undergraduate, so Pulagati, Sim Kushagamatoi, Manipuri University, Harmaka Lairapana. Next 5 years, Manunda, Manipuri University, not less than 40-50 department, Lahimba, Adumba, state, quite Sauba. Public university or talk to the dream that the junction is the infrastructure issue my lady the state key so will the Monday when so university police on the way a day university public university talk away a day the state will the Monday say machine with the university lady park of some mayam the senior people mayam the bazaar mayam sa mayam put on the masida away or the akan support must stand among the lady have a time Federation of Civil Society Manipur na sinduna IDP amasong chingtam chakobagi thoramama khuntok hanbi sanglen thangmaiban DM University campus ta pangthokre thoramada Fox Manipur gi acting president BM Yamasaha Universal Mother Organization gi president M Sarojini Leima Manipur Kaithel Nupi Marup ki secretary L Mema Presidency College Modbungi lecturer Dr Kulapam Sapana Julia Singlai representatives of IDP PS Naurem Rojita Lema, retired Professor W Navakumar, Kawi Women Organization G President Puiruina Kawi, Women Wing KTOV G Secretary Huinu Sarto Kom Amasung K Sangkuring Maringna Maruiba, Yoshimana Saryaki Bakulena, Yoikas Saryaki. Taram Adugi Manung Jana IDP Ise Sing Amasung Jing Damgi Ise Isan Singalwenana Saglen Amasamina Kipagalwenana Asamba Kudol Sing Sutamki Sako Wagi Thoram Aduga Marilena Fox ki acting president BMI Masahana Sahi Ani Hena relief camp ta Lanjana Dunalariba Ise Isan Sing Amasung Iselina Puna Magna Tengnariba Awabasta Saryabu Oina Ningol Sako Wagi Chalenasi Saminabani Aponba Manipur Amagi Wakalonda Ngasigi Sako Wasi Lamda Masigi Tongan Tongan ba Kanglufuru Sing Purup Singh Saruk Yari Fongdoki Mang Makatana Housing Manipur the Toliba Togdok Asiki Matanga Tung Koiba Warishinama Puragnaba Fox Amasong Tongan Tongan ba Lanai Lup Singa Aduma Honari Haiki
ꯁꯨꯝꯅꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯄꯥꯔꯃꯅꯦꯟ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯌꯦꯡ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯥꯔꯃꯅꯦꯟ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯁꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯇꯛꯁꯤꯟꯖꯔꯤ सरदार वल्लभभाई पटेल की चाम यांखई सुब मपोंग निमित कमरी लेना हयेंग डीसी इम्फाल ईस्ट कम्प्लेक्स पैलेस कंपाउंड लेबा महाराज बोधचंद्र कॉलेज फाउबा मियांगी ओइबा यूनिटी मार्च अमा पांगथोलगनी यूनिटी मार्च असिदा लमदम असिगी क्लब मैरा पाइबी अमदी महरुई सिंगना सर याबियु हाइना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट निथौजम जॉनसन फोंदोरगले ngasi इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की डीसी कम्प्लेक्स ता हयेंग पांगथोकदोरिबा सरदार एलियस 150 यूनिटी मार्च विकसित भारत पदयात्रास अदुगा मरी लेना पांगथोकबा पाउगी मिफमदा पांगथोकिबनी जॉनसन मखा तादुना लेबाक असिगी आयरन मैन की मिंगथोन पिदुना इकाई खुमनबा उठख्रबा लुचिंगबा सरदार वल्लभभाई पटेल की चाम यांखैरक सुब मपोंग निमित असिदा लेबाक असिगी नेशन बिल्डर अमा ओइना लबुता नतना यूनिटी की सिंबल अमनी हाइबा वाखलोन असिगा लोइना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अमदी डिस्ट्रिक्ट यूथ अफेयर्स अनिपुन खुसन मदुना पांगथोकदोरिबा यूनिटी मार्च असि डीसी कम्प्लेक्स असिदगी राज्य सभा के एमपी महाराज रेशम सना जावना लमथारबा मतुंग नोंगमैबुंग लंबी फाउदना पैलेस कंपाउंड लेबा महाराजा बुद्धचंद्र कॉलेज ता पंथुंगफम ओइगनी खोंगचर असिदा डिस्ट्रिक्ट असिना कोनबा मफम सिंगदा लेरिबा क्लब मैरा पाइबी अमदी महरुई सिंगना पुना सरुक यामिनदुना अपुनबना पांगलनी हाइबगी वाखलोन असि सागतपदा मियाम पुना सरुक यामिनसे डिस्ट्रिक्ट लेवल सिंगदा यूनिटी मार्च अमा सत्पगा लोइना कैंपेन मनुंग चन्ना एसे डिबेट कॉम्पिटिशन सेमिनार कया सरदार वल्लभभाई पटेल की पुंसी वारीदा युमफम ओइरगा पांगथोकनी हाइकी हाइबा पदयात्रा से दा अखोना स्कूल की छात्र सिंह मयामसु याउबिरकनी हाइबगी थाजबा थमजै लोइना अखोइ सिदगी थोखिबदा मॉडर्न कॉलेज की छात्र सिंह सु याउबिरकनी हाइना अखोइ द पिबिरई लोइना अखोइगी सराउंडिंग द लेरिबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन खुदिंगमनसु हाइबा पदयात्रा से मपुंग फाना अमसों मागी मनुंग चेलिबा इथिल अपुनबना पांगलनी हाइबा वाफम असि लोइना दुना चगदोरिबा सिगमा पदयात्रा सिदा मपुंग फानबियु डिस्ट्रिक्ट की पुलिसिंग दसु हाइबा कैनोसि अखोइगी पदयात्रा चगदोरिबा रूट सी सिक्योरिटी अमसों ट्रैफिक मैनेजमेंट किलमक्ता कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सु इजेक्टिव लेरे अदुना हाइरिबा सिदा छात्र नहारोल लमन पाइखिबिकना याउबिरगा अपुनबना पांगलनी हाइबा वखन से सागतमिनबदा मतेंग पांगबियु हाइबसिमा आई थमजे मैटे लेकोल की तरा सुबह एनिवर्सरी अमसों ओजा अंगौ मेमोरियल ओपन लाइब्रेरी संगाबगी थौरम तायल खोंबाल मकोई नुंगोन चिंग मनिंग इम्फाल दा पांगथोकरे थरमदिदा एमपी डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजम सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर धनबीर लाइश्रम मोइरांग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रहीजुद्दीन शेख माओ काउंसिल एंड माओ यूनियन इम्फाल के एडवाइजर के सनी अलेक्जेंडर अमसों मैटे लेकोल के मैनेजिंग डायरेक्टर सोंगथाम कुंजे किशोरना मरुइबा मियोशिवना सरुक याकिबगा लोइना मियोय क्यासु सरुक याकी धर्म अदुगी मनुंग चन्ना एमपी डॉक्टर अंगोमसा बिमोल अकोइजमना मियोयबु ओइना पोकलबदी माकी अकोइबदा थिजिन हुमजिनबा असि महौसानी आइडेंटिटी थीबदा पुनसिनबदा युमफम ओइगदबनी मचेत मचेत ताबा युमफमदा आइडेंटिटी ngaकदबा नते फोंदोके माना मकाताना ngasiदी लाइनिंग की मिंगदा अखोइगी खुनाय असि सगाइरकदबा माली मैतै असि मणिपुर की बैकबोन हाइबा याय अदुबु मियोइबगी हक्सांगदा बैकबोन खक्तना ओइबदी यारोय हाइबसी अखोइना खंगमिनबा मथौ ताय मालेमगी होंगलक्लिबा कया असिदा सुसिनबा ngamdaba फुरुप सिंगदी अदुमक मुतखिबा याय फोंदोखि तुंगदम हांगना मखाताना मैतै अखोइसी कनानो हाइबसी खंगबताय बैकबोन ओइरिबा मैतै असि कनागुम्बना थुगाइनबा होनरकपगी ममी ताय मसी पुनमक असि अखोइ खुदिमकना मुन्ना खंगमिनबा मथौ ताय फोंदोखि ओजा एमपी इनर मणिपुर लोकसभा मैत्री लेकोल की लाइब्रेरी शो सानी अलग मणिपुर कौवा आइडिया से यांगलिन सरुक ओइरिबा मैतै कौवा फुरुप से आइन हेक डिस्क्राइब तौसे मैतै इज द बैकबोन ऑफ मणिपुर
but it in itself the Manipur did not have. Manipur cover entity city may take up the native. But we are the backbone. Backbone out of the Mustan Tongamoi. Malim gi hongai basafu hongai ba mayam sida. Adapt to hongam basa. Other than say genetic pool, cultural pool combine hidesi. It's up to laga. Loksan laga same give community never quite. Aduna never quite mapangan kalaga hingnam is say a sokuibs. Not the tribal extinct na jati mangi be out. Adapt to hongam out of the different layers I could say. Segai bedong kanan gitu mamam yawe. Furup amaga from the Natanam was I get core in the backbone of Manipur, young lin Saru, furup issue to I get over yawe. Mase, I go your identity was searched or even see a fruit, she will come with him and say, I won't come in say. I call you have the team, but only one to Sikari with them to Iga say, going a sigi to really be synonymous and coloring everything. Jumna, a sigi. Maru se masidani aina losala kuda library larik pabzi wazaw ibedenate si mayam se khanna naina bam changne bakul RIMS ki Department of Clinical Psychology na sinduna identifying and assessing neurodevelopmental conditions and disruptive behavior haiba hiramda nimit ini satagadaba continuing rehabilitation education CRA RIMS ki Jubilee Hall da hotokre Haudopagi Taramda RIMS ki Director Professor G. Sunil Kumar, Head of Department of Clinical Psychology, Dr. Samita, NG Medical Superintendent Professor N. Sanjeev, Dean Academic, Dr. L. Rajesh Nachingba Saruyaki. Tharanga Mai Lenana Professor G. Sunil Kumar na ngasi ki thoramasi matang yamna charaba thoramdi thoramasina clinical psychology da kanaba kaya piragani haiki. RIMS, as a premier medical institute in the Northeast and also the country, has always strived to promote excellence in healthcare, education and research programs. We, along with the Department of Psychiatry and Clinical Psychology, RIMS has been trying hard to establish, at least to open a autism clinic with the help from state departments. So very soon, maybe by next month, we are planning to open a specific autism clinic, at least maybe once or twice a week, to establish, especially to be handled by the Department of Psychiatry and Clinical Psychology. Wangjing Tenta SC ge miyeng SC ge MLA Paunam Brojing miyeng makada Wangjing Tenta Kendra Development Committee amadi Wangjing Apunba Merapai Bilup anina punna sinduna Wangjing Kodom Popi Relief Camp Teleriba IDP Imaibel Simbo Sakogduna Kudol Tambagi Thoram ngase Wangjing Bazar Debi Mandopta Pangthokre Choramadu DC Thawal Hana Kamai Wangjing Tenta Kendra Development Committee ki President Sunil amadi Merapai Bigi Luchingbi Santina Jingbana Atba Mitunglen Singoina Saruyaki Mapung Iba Thoram Oina DC Thawal Yauna IDP Imaibel Singda Kodol Sing Tamduna Mabung Mopau Ibagi Mari Utpagalena Putna Sanglen Chaminaki Thoramadu Saru Yahanduna Kodol Tambabu Apenba Fondoladuna DC Thawal Hana Kamina Lamda Master Leriba Ibung Ipapunamak na the Yektana Nungaya Fenaliba Oirasan Hybagalena How Kibasahi in the Sangani Kolum Doidagi Kangluki Irang Maram Ojana Relief Camp Singaliba Imaibel Punamaknaso Mabung Wapa Singna Makoy Gidama Wariba Kaya Asibu Kangbiu Kaktok Pigan Haina Apel Tauki Manipur gi nupi sangna leibaki oiba isu ama lakpada mang thabada natana Senmilong gi fibam phagar hanbada su asawu thodang lori haina Wangkai Assembly Constituency gi MLA Thangjam Arun Kumar na phongdokre wafam masing asi Manipur ki dalaiba CSB Regional Sericultural Research Station da pangtokba Sericulture Krishi Melakam Exhibition hodopagi thoramda phongdokibani CSB Regional Sericultural Research Station Ministry of Textiles Government of India Manipur ki sinna pangtokpa thoramadida CSB Central Dasar Research and Training Institute Ministry of Textiles Government of India Piska Nagari Ranchi gi Director Dr. NB Saudhuri Regional Center ICAR Manipur Center gi Head Dr. CS Basudha Manipur State Sericulture Cooperative Federation Limited Imphal gi Chairman TS Surzavoro Amadi CSB Central Moga Iri Research and Training Institute
Ministry of Textiles Government of India Ladoighar Joharat Assam gi Director Dr. Kartik Nyokna Sarugyaki Stall Taramangana Sarugyadana Pangtokiba Sericulture Krisi Mela Kam Exhibition Adugi Stall Sing Yang Silabamatung MLA Thangzam Arun Kumarna Makatarduna Manipur gi nupi singna sel thungi phibam da lori ba thodang asi ngasi pangthok liba mela asina yamna mayak sengna takli yamna magul leiba atangba makhalgi mugagi malvari iri tasarna saba firol sing asi yamna fazana saduna nupi kaya amanasu thabak piramba ubada nungaiba phawi asigumba lam asida hena phibam phaganaba leiriba tongan ba scheme sing asi ningthina phanghanaba mairenaba Department Singna Honabiu Haiki. Manipur di economy saya amatamda nupi na yamba ko initiative low bri yang biu sum mapam khuding da ima ka tel sing hare su lei bazar lei sing nupi ngak tani ai ko Manipur gum da nupi sing da any activities da irang am tho su mamang tha ba nupi dum tha ba ni adugi si economy gi business ke line da su ngasi mak thengna sing nupi ngak tani tol mi myam je aduna nupi ge role je to ke matik ya me hai tare ko sam chawe tare ko Manipur gum da na sumaina agriculture department na sumain to bin sing bi na ko pi na tori se yam bai masida atop topa sai ko lakpi bada sing na mun takpi bada su tongan bi scheme mayam am lo ba mayam su lei hai adu gi scheme sing do fasna pida biraga di he ne na fagat kani hai bagi adu ma thaja bu lei mase ko Manipur gi economy gi ne amna maru oi ba amna mating pang ba dum ba mela amane ne thamjagi Scientist D Amadi Head CSB RSRS Infal Dr. S Suvaranina Mela si maruina farmer sing lenana silk makhul mari muga silk malvari iri tarsana saba firol sing ningthina boktholiba sing khangatuna makoina tin yokpada amadi lang naiduna firol buthokpada thengnariba amadi awat palairiba sing ningthina khangannaba technical session amasu pangthoktuna khananenabagi kudong chaba amasu pinabagi pandamda pangthokpa thoramni haiki Koi India mafam da atai da koi ziki makan mani makse loin mak kaisu puthok pangam de bako ado north eastern states da koi kaino da Manipur si ju yaurga koi makan mani makse yamna phajana koi puthoe aduga host planting ju yam phajana koi state da sida hawe bako aduna haidi akoi gi potential ji yam lei Mulberry gi da ore sector mani makta loina mak koi potential lei aduna akoi gi leiriba akoi gi farmers and entrepreneurs me yam sina asi kudong sa basi lobi daga koi gi ngasai gi akoi sir nam panbi ba koi gi haidi ka haida income akoi gi adugi economy chakot no honna ba koi agriculture si amna chauna mating pangani habse akoi gi thaja bane koi department asi Universal Friendship Organization UFO Hangun Sangmaijing branch na sinduna Maitei Huyel Lalong Sintam Sanglen Sajal Academy gi Kuntare Subamopo Kumon Thoram ama Hangun da leiba ima Kalika Leremi gi Laikol nungda pangchokre Thoram da Mayang Imphal Assembly Constituency gi MLA Kongkham Rabindro Singh Phawak Sok Sangmaijin GP gi Hanagi Caretaker Maikam Jugesor Singh Imphal West ki Judicial Magistrate First Class ki Lawyer Khuraizam Kanta Khanganba Phawak High School gi Retired Headmaster Angom Tiken amadi UFO gi tongan ba sanglen degi lakpa masak naiba myoi kya su sauya ki bagalena chief guest na UFO gi firal chingkhatuna hawdokhi hauji phawda UFO gi oina atopa state lariba battalion manga tharaga punna battalion kunthani pan sure thoranga mai lenena MLA na Manipur si saruk cha mathokpagi tara khaktani tampak oiribasi masasu kanglup suna khundari bani tampakta lam pitok lambasi matam amada officer oiramba MLA oiramba kharana masa gi yenglaga toramba ngakani hauzik laribasi tiangkot amada leibaga pangkhak oire haibasi kokthok piganu ngapigani kokthok pogum tawi karamba law natraga rules leibege haibadu tampakta lariba MLA ni fuda kanna pressure piraga assembly natraga parliament ta uthoktuna ekoina chingda free oina chatpa ngamnabagi hauzik phawba ekhoi masen punsilaga kari tawsige haibadu tanaba hautri tambakta MLA nifu leiringai Manipur kannaba honasi MLA masing hantharaba matamda Manipur kanba ngamloi haiki karamba law karamba rules or akanda koigi leideba MLA nifu leiri bisga makoi da gripitaga assembly puthogera parliament da puthogera puthokanda koi mitei ekhoisu
चिंग लेब चपद चप मारना ले चपद लेमिनब करी तौसीगे हूँ ताना हौद्रीब अखोई हयें मीन मसिंग येंलकानदि अखोई मिथै कन मोइको अदो यारिखै अखोइना तौगदब केंद्र मगी साखुत थौदांग कारिब एमएलए दुम तौजरसनि दुम तौदे यादब मथौनि मोइगी इसा होइगरा तरुत्रेना मथंगी ताम प्रजान काउथोक्तोरे दुम तौगदब अखोइना पामिदि चाही चाम चनी चहुम फजन हिंगौनब करंबा नियम पुथोक्तुनोने एमएलए खुदिमक्ता निम्फु लेरिबिजे हंगदमनेबा अखोइजे कमाय तौर हिंगौदुमा अखोइ इचा इसोसे कमाय थममदो हंगदे मतम यौरे बोइदि पाउगे मक्तना तेनबा ब्रेम तलौजरी होंगलकलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनरी अदुने हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते सासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभर नबु सोकलबा चानिंग थकनिंगबा फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहल्लक्ति खुदिंगमक्सिबु ngakthokke hairabadi जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल मतमगी नुंसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नी लोक खुबद नत्तन नक मही चेलबा अमदि खंगनाउ मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप ब्रेक के मतुंग तामना मोक्सरी मखाताबा पाउदा कक्सिंग पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज इंस्पेक्टर पेस प्रियोवर्टेगी लिचिंग मखादा राष्ट्रीय एकता दिवस का मरी लेना कक्सिंग बाजारदा ट्री प्लांटेशन क्लीनलीनेस स्ट्राइक को लेना यूनिटी प्ले सेरेमनी सु लौकी थोरमदुदा कक्सिंग पुलिस स्टेशन की ओसी पीएस प्रियोवर्ते यावना स्टेशन असे की ऑफिसर सिंह पुलिस पर्सनल सिंह यावना लनाई म्योय क्यासु सरुक याकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस कक्सिंग की लिचिंग मखादा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट Branch Association of Voluntary Blood Donor Manipur Thawbal District Branch Department of Transfusion Medicine RIMS Imphal Manipur S Control Society State Blood Cell NSM Manipur Napuna Sindana Rashtriya Ekta Divas National Unity Day Gamari Lenana Voluntary Blood Donation Awareness Campaign Camp Ama District Police Headquarter Kaksing da ngasi pangthokre Tramadu ta Kaksing ge SP Priyada Sri Laishramna मालेम अदुकी मतिक सौखले हायरगसु मियोइबगी हक्सांग द चेलिबा ईदी ngasi फावबा साबा ngamdre मियामना ई यूनिट अमा डोनेट तौबदा ई मथौ ताबा मियोइ क्यागी पुंसी कनमंगमगदोरिबनी मांगना मखा तादुना ngasi ई पिरिबा डिस्ट्रिक्ट पुलिस कक्सिंग की पर्सनल सिंह अमदे सिविलियन सिंह बुथागत परफॉर्मदोकी ngasi की अवेयरनेस कम ब्लड डोनेशन कैंप अदुदा डिस्ट्रिक्ट असिगे टोंगान टोंगानबा पुलिस स्टेशन सिंह की ओसी सिंह यावना पुलिस के मकोक थोंबा ऑफिसर सिंह सुसरु याकी के मदुदा यूनिट मरफुरम पीकी सीसी हायर सेकेंडरी स्कूल की मरुइबा एपेक्स बॉडी अमा ओइरिबा एसोसिएशन ऑफ सीसी स्कूल फ्रेंड्स ना महिरोई मरी अमसुंग ओजा अमदा लेमजनिंगाई ओइरबा अवार्ड कुसिनदुना हराव त्यामना ओपगी थौरम पांगथोक्रे सीसी स्कूल फ्रेंड्स के वाइस प्रेसिडेंट निंगथेंबा चिंगसुबमना माकी लेखिद्रबा मयामबगी मिंगदकटपा लेट चिंगसुबमचा बुद्ध मेमोरियल अवार्ड केमिस्ट्री के लेक्चरर वांखैमयुम खड्राकपदा कुसिनकिबगलोनेना बबिना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खावेसोगी कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर खैरापम अमित कुमारना माकी लेखिद्रबा मैटर्न एंड ग्रैंडफादर की मिंगदकटपा खुंजामयुम देवो सिंह मेमोरियल अवार्ड अमदी रिम्स की ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की एसओडी अधिकारी मयुम बरिंद्रना माकी अपोकपा अमदी अपोकपी की मिंगदकटपा सनायामा वेदमनी मेमोरियल अवार्ड सु महिरोई सिंहदा खुशिनखी बसंग नाइबा म्योई सिंहना कटपा लेमजनिंगाई ओइरबा अवार्ड खुसिनबा असिना सीसी स्कूल फ्रेंड्स की स्कूल कम्युनिटी की हौख्रबा अमसुंग हौजिकी मिरोलबु हेना मरी सेसिनहनबा अमसुंग सीसी हायर सेकेंडरी स्कूल की थोइदोक हेंदोकबु मसक ताकली फोंदोकी वांगखेम यूथ क्लब वांगखेम लिंखटुना लेकाईगी अमदी लेबागी थबक थरम ग्यादा सरुक यारकबा सही होंफोनिटोय मपुंग फारकपगा लोइनना क्लब असिगी होंफोनिटोय सुबा फाउंडेशन डेगी थरम ngasi वांगखेम कैथल मनाक्ता लेबा क्लब असिगी कम्प्लेक्सता पांगथोकिबगा लोइनना नौना साबल ओरबा क्लब असिगी बिल्डिंग सु वांगखेम एसिगी एमएलए कैसा मेगाचंद्रना संगादुना लेकाई मियामदा खुशिनखरे ngasi थरमदुदा वांगखेम यूथ क्लब के एडवाइजर खांगेंबम थोइबा मैतै संगीनाटक अमदी पद्मश्री अवार्डी के सनाथोय एमएसएलके एंड सन्स की मैनेजिंग पार्टनर लाइश्रम कदमजीत अमदी जिला परिषद वांगखेम खुंद्रापम सौभान अमरोइबा म्योइशिंगना सरुक याकी थरमदुदा एमएलए के मेगाचंद्रना
Club asi MLA Local Area Development Fundagi lupa lakh amarom changna sabani anova club building asida library room amadi hall ama yauri masina lekai asigi naha kya bo sumalambi da pubada sauna mateng oiragani haiki Lairiba Naharol Singh Club ki Naharol Singh yamna kuina masigi building se sana bahaiba adagi masina akoigi library adagi laik laisu pabagi khotpagi hall yaure mathak su yaure aduga masi mathak sida laik paba khotpa library ki thabak tawba yagani haiba Wangkhem Youth Club ki building asi miyam dang asi sinajare Swasta hi Seba Special Campaign 5.0 Manipur gi Tural Singh Sangdokpagi Tauram ngasi kaisang thom Nambul Mapal da pangchokre Nambul River Development Club Sana Janmastan Club Sana Janmastan Nupi Apunba Luf MRGO Nambul Kanba Luf 1 number Taramatwe Mani Tarani Twe Amadi Nambul River Protection Committee Iroi Seven Pune Sindana Pangtoki Bataram Adada Environment and Climate Change ki Director T. Brajakumar, DMU ki Assistant Professor Dr. Ligmabam Sanjoy, NEID Silsar CWC ki EE Sarat Kumar, MRDC ki President Thoksom Gopi Mohan Amadi, Sana Janmastan Club ki President T.S. Mahendra Pratapna, Thoromapu Singh Oiki. Taranga Mailenena Environment and Climate Change ki Director T. Brajakumar na Manipur da isingi Kudong chadaba sing mayong climate change lakpadagi nong marang kaina tarabasu ising asi lenungda lehogdabana maram oiraga turel maruda ising laktabagi turel sing asi kangsilakli marak asida urban area da turel khongpan khongnungda amara kai hundokpagi sangwang khalakpana amara kai hundokpham oirakpagi phibamda lagliba asi miyamda wakhal tahalaga lenga ki makaidagi su akan makhongthang amaga loinana turel sing asi fagad hanaba honabani Masi mai pak na buhat na bada miyamgi mateng jangli ngasi honglakli ba climate change environment amadi ecosystem asi ekoi khangminaraga ekoi gi maliam da mausa dagi leram laba pat turel amadi wetland sing asi kanduna ekoi miyam punna leminaba mathau tai khanduna thoramasi pangthokpani haiki Prithibi da masana naturally lejaramba prakriti na piramba tu khosem gi oiba turen amadi ising pat leriba the wetland leriba jungle leri myam se khone nga aga protection piminaraga thamina khoi nungain lemina ba podam khoi changsan ba mathok tai masda khoi maruina leriba urban area da leriba praja sing sina hariba ai yumgi amot pasing puthoga turen langthabe habit se masi to thoga ai khoi turen si masagi turen oina selan ba turen course ka hen bidaba live sing kharaja khon yokhalaga masibu sina bangamba Presilak pada mariba pau amani bizari. Manipur tukai na bukan na balepri mapungai ba isu kaya loishendana party politics tobogi matam nati haina RPA athawale Manipur State Committee ki President Maheswar Thongnawjam haikre. Amadi aikoi masal ki marakta amana amabu ikai khunadaba thawai usanadaba kaya sina aikoi yelong sing mutkiba yabagi pibam da leire haina MLA S Prem Chandra nungnang bafongdokre. Kalau sebab kita di ISTV episode Manipuri Pau tentang selesai, ni yang kami bersama muka nak kurang jadi.